என்னடா சேவன் நீங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டிவிஷனல் மீட்டிங் சபாபதி டிவிஷனல் නම් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් ගන්න. දැන් අවුරුද්දකට පස්සේ මේ රැස්වීම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන් මොකද දාන්නේ? ඔබතුමාට මේකට ප්‍රොබෙල් ප්‍රයිස් එක දෙන්නේ නේද? නාගකකවලිය කරේ එම්පීපී කරේ නිකෝ ඩිවිෂනල් මීටිං චෙයාමන් නිකන් डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन निंगन मिनिस्टर निंगन जनाधिपति निंगन प्राइम मिनिस्टर निंगन गवर्नर निंगन नांगन मिस्टर नेल्सन कोरम इन्न செய்து நிங்கන්නේ ඒක වගේ වැඩ කරන නෑ දිස්ත්‍රික්ක සරකාරය ඉංග්‍රීසි මාවට්ටස්ල மக்களுக்கு வேண்டிய மீட்டிங் கோஆர்டினேட்டர் என்னது செய்றீங்க டிவிஷனல் மீட்டிங் நடத்துறீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டிங் நடத்துறீங்க இந்த கூட்டங்கள்ல வந்து எதிர்க்கட்சியில செய்த நாங்க தான் கேள்வி கேட்கணுமே தவிர நீங்களே கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ரீ மீட்டிங் நடத்தி உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை தீர்த்துட்டு உங்களோட ஒரு இன்எஃபிஷியன்சியை தீர்த்து கொண்டு வாங்க எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க ඔබතුමාත් මා කියන දේ කියන්නේ මම කියන්නේ නෑ මම කියනවා ඔබතුමාත් එක කියන්නේ මොකද මම කිව්වේ මේ රැස්වීමේදී අද ඇවිල්ලා මේ මිලියන 21 ප්‍රශ්නේ ඩිවිෂනල් කමිටු එකේ චෙයාමන් ප්‍රශ්න කරන්න අවශ්‍ය නෑ එතුමා හරිනම් මේ එතුමාව ගෙන්නලා මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවල ප්‍රෝග්‍රස් එක ලයිස්ට්ුව දෙන්න බලලා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා අපිට අහන්නේ අයිතිස් කියන්නේ රැස්වීම වල විතරයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ රැස්වීම කියන්න පොඩි සබ්දයක් දවසක් යනවා DA ගෙන්නන්න පුළුවන් DS ගෙන්නන්න පුළුවන් මට අයිතිය තියෙනවද කරුවෙන්තුමා DA DS වයි කැඩවල තව මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක මට නෑනේ මම ඒකයි කිව්වේ ඒක නිසා ඒක විවාදයක් කරගන්නකොට මම නිකන් ඇඩ්වයිස් එකක් තමයි කියන්නේ